Yes, kanda subscribe nkugezeho amakuru y'ingenzi ukwiriye kumenya kandi nk'umuntu uba ushaka kumenya aho isi igeze, dore ko ari cyo gihe tugezemo. Buri wese aba agomba kumenya uko isi yaramutse n'uko yiriwe, ndetse n'abiri kugenda bicicikana hirya no hino. Igisirikare cy'u Burundi cyatangaje ko gikomeje kwitwara neza imbere ya M23. Igisirikare cy'u Burundi rero cyatangaje ko gikomeje kwitwara neza imbere y'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byatangajwe n'umuvugizi wacyo Brigadier General Gaspari Baratuza mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye kuri uyu wa 28 Werurwe 2025, ubwo yabazwaga niba kikitwara neza ku rugamba nk'uko yabivuze muri Mutarama. Umunyamakuru rero yagaragarije Brigadier General Baratuza ko nubwo yavuze aya magambo muri Mutarama, abarwanyi ba M23 bakomeje gufata ibice byo mu burasirazuba bwa RDC, kandi ko ubu bagereye umupaka w'u Burundi, cyangwa se begereye umupaka w'i Burundi. Brigadier General Baratuza rero yagize ati ndagira ngo mbamenyeshe ko ibyo navuze mu kwa mbere nta kirahinduka. Ingabo zacu zoherejwe rero muri icyo gihugu zimeze neza, kandi abarundi ntabwo babagira. Bakomeze imirimo yabo, ibisigaye ababizi cyangwa se ababishinzwe barabizi cyangwa se barabibona, kandi ntihagire uwongera guha agaciro uwo mutwe si mu Burundi uri gukorera. Perezida Evariste Ndayishimiye rero cyangwa Neva w'u Burundi aherutse kwemerera BBC ko ingabo z'iki gihugu n'iza RDC zikomeje gutsindwa urugamba, abigaragaza ariko rero ibyo bidakwiye kubazwa abarundi. Ati kuba M23 ikomeje kwigarurira utundi duce ntibyabazwa twebwe. Ndayishimiye Evariste yavuze ko mu masezerano y'ubufatanye mu kurwanya rero M23 u Burundi bwagiranye na RDC muri Kanama 2023, byumvikanye ko abanyekongo ari bo bagira uruhare runini mu ntambara, cyangwa se muri iyi ntambara. Yagize ati turi mu masezerano yo gufashanya mu by'umutekano, ariko twagiye gufasha igikorwa nyamukuru cy'igisirikare cya Kongo. Twajyanyeho rero cyangwa se twajyanye y'abasirikare bake bo gufasha, kuko abandi dukeneye ko bakomeza kurinda umutekano w'igihugu. Abandi bari mu bundi butumwa bugiye butandukanye. Kuva muri Mutarama, ubwo Brigadier General Baratuza rero yatangazaga ko ingabo z'u Burundi zihagaze neza mu burasirazuba bwa RDC, M23 yafashe ibice bitandukanye birimo umujyi wa Sake, Minova, Goma ndetse na Bukavu. Ingabo z'u Burundi zatangiriye uru rugamba mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, zarasunitswe zihungira hafi y'umupaka w'u Burundi muri teritwari ya Uvira. Murakoze cyane, yari Claude nk'ibisanzwe. Kanda subscribe tujye tubana wowe. Banyarwandakazi, twabazaniye za ntebe z'imigano, turazikora ahangaha. Dukorera ku kiraro uva Nyabugogo, ku kiraro cya mbere ku Kinamba. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788444088. Kaze muri Mambo.